Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. United Democratic Party haga hendruprik no pra arajar arpuar. Kalau Pynbna gatup Kyrteng beningkong jong gilai puar Ngut ki Kyrtong kiban aireng hak election syakiyeng dorbar tauan gejela kaban salong house nam arajar arpulai. Kini gilai puar Ngut ki Kyrteng ki kentup yu presiden ke UDP ba Ahmed Ba Lingdo ki MLA bamenta bad ki MDC na rilom kasi bad jantia. Hak ini gatup ke beningkong la pelat paj baru ya ke Kyrteng ki Kyrtong kiban aireng naga tiket jong UDP na rilom garu. Walah hakani gatup Kyrteng bagi UDP kala Pynbna menta ke kenti la syam borok kinong yalam bahak ma jong ke parti kilami Kyrteng handai ke balingo kolong bagi Kyrteng jong nong yalam balarim ke UDP uba Bindo Matthew Lanong kam sim lami satya walau lapan kre ban aireng na nongkrem constituency and present consecutive terms from 1994. And he was also former chairman of, presently, the MDC in the Jaintia Hills Autonomous District Council from 16 Shangpung constituency. In charge of form and education. By profession. MDC and EM in the Khasi Hills Autonomous District Council. Meghalaya. Anthony Kyrtong is a social worker and a popular local singer. And presently, MDC and Chief Executive Member of the Khasi Hills Autonomous District Council. Holding Ngut was MLA for 2 consecutive terms, and he is presently the minister and in the MDA government. MLA for 3 consecutive terms. Was former DHS and an MBBS doctor. Presently working president of the UDP, former MLA and minister, and former president of the Khasi Students' Union. He was former MLA and contested elections from the APHLC, HPU and UDP. In the tourism sector. Ni kuat kan pelaj pelaj. Kadang kalau nama kita nak tu pada kandidat kita yang dia kita dah nampak service mengimpal laban Pynbna Kyrteng kejoki kalau dalam tak kecil keren nanti kita sitting MLA lu kita dah nampak
Ini katem ko pemerintah tak ada bagi dalam ikut ke dengan katem joki lani bagi desain ko lek bagi mana lain ko salah. Jadi nak kena jungi ko parti ni ko bang ni bentuk keluar kat bala. Ini kalau ko ko bentak ko kam ha ong ne ba kiwi ki parti kini Pynbna hadu Januari kita. Dengan ko man kan sai ni ba bentak si ni lek on ki kandidat ki Pynbna. Ni don ke jing sus kam tu pura ba. Bat ni ko ba ki pai ba kin tip no. Kin tip no ki pai ba nang ba ki bar khoi kin nong ki bas kam ba ki bi ai. Ban le ya kata na baro untuk politisi tu Andre yang mentasi dan kita gitu lagi kuah. Kiwi seat pada kita kita ke second list pada Lanong service pada sitting MLA. Bagi kiwi seat pada kita bangidang examine batang macam mana yang input. Menta itu kali mana porilung garuk kita bangila Pynbna mentasi. Nalor kiwi kita dan sos kiwi kandidat kita bangidang apa kerja keren. Na lasai nundu kerja kedua katu kan ngut ki kandidat na po Garo Hills ki bakwa menyelek na kita ki konsulsi ki dengan seperti itu jadi kita kita biar bakal proses ke bagi le bo parti but kerja dia kena kena ya saja ni kuat ban kampanye keluar dia ke second list ni kuat cuba try lah ni kalau dari clean try suaka Christmas in persen suaka Christmas berlanjut ni mentai gini lai po art liksi data keren beriu but ini terus mutu bangidon ha ka position kemudian ha ka ba menta kasi ni lala ban Pynbna ni namal ba ni ladon ki nomor hadu lai populasi kata kala keren beriu aku beri makan but kani ngasuman ong mangila ban Pynbna kani mdei bangi ka parti ngila mo kani ngako ban keren sya kani namar bagi pai bagi wan cakmat ban be ya ka UDP nanti nadian bang ngidei ya kaban sedo ki urut di Kyrtong hakan ni election ban mangidei ban Pynbna no ni lap absu ki kwa ini de kajing ai ku blek rong ya ki pai pak mata ma ki bobon ki badon ki national party ada ki wi political party mata kirawan ban pawe di jenis no maka jingkir sang joki ya parti UDP de kene kajing Pynbna juni live party si kene kala keren hi dalam dia aku beri pak board kan ini bahkan don kano kajing yang le hapo ke parti namar ba kani minta kasi karayu biang ko man pawang ni bakalong de lengba kajing etre lang jong kino nong yalam bagi leader do ke parti UDP lada kam don kajing etre lang jong kino nong yalam bagi leader do UDP ngino parla aman Pynbna ya kan live ko anut ki kandidat hagan fasilitas kam don hoi laban don hani yang tak kita baru di jual keren hapo ye hapo aja ke parti bagi persanggu ya ke ban Pynbna ya kita nganun dak nanti ke komen lah kepada Pak Bindo ndek meeting ki baladep ki babon ki meeting iju don rekan aka bagi discuss ni keren ni ki kandidat ki paper nak ki konsulsi ki paper iju don rekan ba iju menjo tetapi pipai yang lalu bisa majakat prakat pendana do sedang ini ke MDA mo ni na po sorkar ni don lang teman kapor man bagi mi kinu ki allegation dan ki jinten no ika sorkar aka bagi pat kita ki corruption ni kayak ke bangilan dengan kapor ni ju ai jimot be sorkar ba ka de ban ki inquiry jadi ban ki inquiry aka bagi pat kita ki allegation kita namangim la mensu ong ba la ong menore mano ong ba kan ni corruption dan ong hanap sko kum kino ilam bilang napan act mature ni ban le ya kampung kini